Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Komin Diallo Mamadou Mukhtar Diallo mo Bappa Jamiu jibinaɗo ka district Jamiu e nder o sous préfecture Térire préfecture Mali région administrative Laɓe mo mawɓe mum e Laɓe ɗeppere e hoɗi Fouta Diallo e hoɗi mere Punta e nder Mali yemberen men jibina ton. Mbiɗa salmina on fof goto be inde mum e yettode mum. Onon jama lagine mi tintinno moƴƴa e onon kadi wonɓe heɗitade ko woni e yewtude kon e nanaɓe ɓen ko woni e yewtude kon. En torki Allah on yo Allah ɓeydan en jamma ɓeydan en hayran amin. Musidɓe an nene gotoɓe en ari hande kadi fi ɓeydugol sensibilisugol jama on. Sensibilisation jama on ko wonɗen e arde e mum hande ko fewtugol e fi ɓe yimɓe ɓe jaɓali famude ma faalaɓe bonnude haqqillaji yimɓe ɓen ɓe famintinana yimɓe ɓen wondema haray e usufalima maɗum ko nandata e usufalima no wawi tawede e waɗugol no wawi tawede e fi o congrès ko woni e wadde kon fi ka IFDG. Haray kon ɗum woni komin yewtata jama on ko adi kon fof taw jama lagine on no hani andude ministre jo hay so tawi no hara Mamady Doumbouya hara ko o légal no hara wonano ko Mamady Doumbouya woni guilandema le 31 décembre 2024 wona o légal ko président de trahison wona o président de transition ko président de trahison. Kala wonɗo ministre président de trahison wonɗo ministre de gouvernement trahison on hay so tawi noon hara nun koɓe légal ma hara nun ko élection waɗano Mamady Doumbouya laami ɓaawo ɗo nu 2021 ministre ɓe makko ɓen foppo hay goto wawata yawde tawe e congrès si tawi on tigui démissionnali ka poste mum maɗum o ittaka ka poste makko ɗum ɗon wawata wonde. Komi woni yewtude ɗo ko fiyo jama on faamu si tawi hande Mamady Doumbouya en no faala yo kanko Ousmane Gawal yo yaw e parti ɓe mara aucun droit kamɓe gouvernement Mamady Doumbouya no ɓe didori noon fuɗɗori Mamady Doumbouya ha ka haaɗi ɓe mara aucun droit wi'ugol kamɓe haray koyo goɗɗo go yahu présente e parti goɗɗo go par ce que déjà taw wonaɓe parti CNRD on jogaki parti ɓe wona parti kadi koɓe faala noon ko créeygol ko opposo e maɓɓe. IFDG on noon dénonçay woni ellaji ɗi ɓe woni e wadde ɗin. IFDG opposaki e maɓɓe ko opposi e ellaji ɗi ɓe woni e wadde ko menen men opposi e no ɓe woni e laamorade noon leydi ndin tawatara ko koto e konnago e sidi hasadu violation ji kidnapping wargol yimɓe e hoore ko alana wonana yi saka jawle ko Allah okki en kon e nder leydi ndin ɗayna yimɓe ɓe wayde enen jama men on no weeli ɗaynude en foppe yii ko yimɓe woni e haacade ɗo ɓe inna wondema wo laawi no woodi e yii ko ɓe rewa ɗon ndugguwi ko woni e iwtirde e ɓaawo maɓɓe haa ɓe hewtoy kankan. Haray en torikemo kanko gena wawɗon yo faami yimɓe ɓe jaɓali faamude ɓen ma yimɓe ɓe faamali ɓen. Ousmane Gawal aucune maniére o wawata innude ko ma o tawe e congrès IFDC wona o militant IFDC hande wona o militant IFDC janngo hanki noon o woni no militant IFDC fewndo ɗo wona o militant IFDC o woni no neɗɗo tawaɗo ka bureau njano IFDC on
hande wona ɗon o woni koka gouvernement trahison o woni haray o wota on jaɓuɗaynude haqqillaji mon ɗin si allahu laamiɗo jaɓi 6 juin lewru wondu arde ɗo ndun juin 7e mois ñande jeegoo mayru Seydale Diallo wontay président IFDG parti IFDG on à 100%, wona hay 99%, ko 100% o gagnato o wotante mais mara kadi candidat goɗɗo ko si wona kanko Seydale Diallo ka fi lamagol parti e ka fi wonugol candidat présidentiel hay noon ko teddungal jama o e musidɓe tedduɓe hiɗen hani andude leydi men ndin so yii hande hiɗe wowla ɗo no nanditana en tawi woni haray hiɗen wawi wolude fi démocratie ko barki Allah e Seydale Diallo no henani on hara Seydale Diallo no falano wonde premier ministre ma ministre kala mo o falano iɗon henani on himo wawno wonde ɗum gilandema fewdo Alpha Condé ma gelandema fewdo Sékou Ba Konaté ko kanko Seydale Diallo woni yiɗali ma gila fewdo Dadis Camara ko kanko Seydale Diallo woni yiɗali natugol e nder gouvernement woni ko légal woni ko illégal fi laamagol leydi ndin tawata hara wona fi wonugol président de la république Seydale Diallo ko faala ko wonugol président de la république de Guinée menen kadi komin tori Allah honko yo Allah waɗan en Seydale Diallo président de la république de Guinée haray yo jama on faamu sumani gawal tawa kay ɗum hande tawata kay ɗum janngo tawata kay ɗum faɗɗi janngo siɓe faala mi nani goɗɗo ɓe innamo ɗo mi anda ko yili mako lali mako liili mako ko lammi mi nani ɓe wola fi on hande imo nodditi yimɓe ma ɗum mi anda kono so mo nodditi yimɓe Sénégal fi yawgol fottugol ɗon e waɗugol e faaleji maɓɓe ko seralako on woni ko nelimo ɗon andi usu falima sanji joni seralako on ɓe waɗi wo mouvement mi anda wo ko refondation awa haray on refondation mo ɓe woni wadde ɗon kañumma e serelaka on ko hunde wotere men ɗen ƴaaki ɗum hande men ɗen ƴota ko ɗum janngo par ce que meɗen andi yimɓe rimɓe ɓen fop dimoɓe ɓen fof neɗɗo dimo yaata jokka kala konko wiyete ko réforme fenande ko IFDG ene wondude haray ɗum ko teddungal jama o Seydale Diallo ko l'homme qu'il faut, on doit lui mettre à la place qu'il faut ko ɗum woni Seydale Diallo immoɗen daroɗen dankaranoɗen wallodiren ha o laamo lagine ko ɗum ɗo woni ko arrangata en ko jama on noon kadi anda Seydale Diallo woni présent o wona présent e nder Conakry maɗum e nder lagine himo wawa votanede o gaño kadi few congrès on laato fes ɗum ko teddungal jama o si tawi woni o hewti Conakry no yiɗa so hewtali Conakry a ñaaka haray ko ɗum ɗon gouvernement ala aucun probléme e fi innugol Seydale Diallo présentement o présentako ɓe mara on droit CRIEF so tawi woni hiɓe mari koɓe wowla yoɓe wowli fi Alpha Condé wonɗo duuɓi 50 e hedde duuɓi 7 gilandema parti e makko kanko Alpha Condé on RPG on
gilandema on ɗon parti créa ko Alpha Condé tu woni hoore ɗon hay gooto ɓaditaaki ɗon so yii ka Solifo en Damarori Camara en Madi Firru Diane en e ɓen so yii hande ɓen no joga anda ko Madi Fin Diane wiyete ma kon en tout cas o kunki kala hun e waɗano kum ministre de la défense so yi aleykum salam so yi hande ɓen ɗon fof hiɓe ka mbabba ko par ce que ɓe waɗali golle moƴƴe ɓen en mara haaju e ɓen hande na janggona o kamɓe andi ha hunde maɓɓe jogotoɓe ton maasi ɓe accitay ɓe maasi ɓe accitataɓe ɗum ko haaji maɓɓe ton enen e mara on probléme haray jama on fof no duwa wakkilade ha wawen heɓude victoire haray ko ɗum ɗo woni min komi toroto en Sédalen Diallo si Allahu laamiɗon jaaɓi enen en jaɓata waɗde ɗiɗi ko hombo jokketen ɗen andi ko Sédalen Diallo woni ko wonɗen e jokkude si Allahu laamiɗon jaaɓi hedde ka parti IFDG ha o laamo leydi ndin ma ɗum ha ñande o inni en jokke oɗo par ce que so sappini en goɗɗo no jokkirnoɗen noon Ba Mamadou ha Ba Mamadou sappini en sellu hiɗen jokki sellu no wani wastay woni ko Ba Mamadou woni ko jokkuɗen si tawi Sédalen Diallo woni ko sappinoya en goɗɗo en jokkoyay on ɗon kadi ha tawata hara enen en ala ella e ɗum ɗon si Allahu laamiɗon jaaɓi ko victoire wodani en inchallah yo Allah ɓantu fimen ha abada labadi hande ko ñande 9 lewru 6 hitande guluji ɗiɗi e 25 Diallo Bappa Diame mertale ɗomar alefol ɗimmol inchallah on jarama haray ko adi kon tawo mi ɓanginana wonɓe landade ɓen wona haray wastay woni ko fi hiɗon landade lan waɗi simi inni haray mi yewtay jama on fi hedde fi ka Ousmane Gawal ɗa wona fi haray seis nangol yimɓe ɓen ko fiyo yimɓe ɓen wonɓe landade ɓe yo ɓeydu famude hedde ceytani hay hunde ala ton sabandema en fop goto be men ko humpa kon no hani landade goɗɗo mo tañƴini si landike waway humpitade ko ɗum kadi waɗi haray simiɗo yewtude on wona ɗum ɗo haray koko yiyoton ɗo fop koko yiyoton no manipulé ɗo fop no doga ƴetta jawle saka woni joni duuɓi jeɗu wi'en duuɓi 11 Alpha Condé e duuɓi 3 fayda ko ɗum woni e duuɓi 3 fawɗum lebbi duuɓi 3 e lebbiji 9 ɗi kanko Mamadi Doumbouya ko laami kon woni duuɓi 14 e lebbi 9 ko fanɗi o ko fanɗi ma ɗum watten ɗon hitande nde kanko Sékou Ba Konaté ko laamino kon wattoren ɗon kadi hitande nde Dadis Camara laamino nden se watti ɗo woni 15 e lebbi 9 wonti kadi hitande Dadis Camara laamino nde way nden ɗon hitande fof kadi ko ɓeɗo ampesirno Dadis Camara ko fiwata Sédalen Diallo laamu woni jooɗi duuɓi 17 woni ko fokkitanɗen ɗo ɗum ɗo fopp ko litugol fiwata Sédalen Diallo laamu ko ɗum ɓe woni e wadde ɓe ala e litude fiyo lagine yo hawru ɓe ala e litude fiyo lagine moƴƴu ɓe ala e litude fiyo lagine e finu ɓe ala e litude fiyo lagine iw e tampere ɓe ala litude fiyo lagine iw angal ndiyam lagine no wi awo ko sato de l'eau hara yimɓe ɓen no mapori ndiyam ka koɗori no mapori ndiyam e nokkuyel ɗin fof woɓɓe ɓe yahay kiloji métre si ɓe heɓa ndiyam woɓɓe ɓen ko yaw ɓiɗo ndiyam hiɗe yiwde nokkeli buy ko tawata ko yimɓe woni e wallitade yimɓe mum ɓen fino ɓe heɓira ndiyam ma ɗum hara ko yimɓe ko woni wallitade fino ndiyam heɓoro
ɗum ɗo fopp laamu ngun haaji mum ala e mum. Accident ji ko woni e wadde laawi gilandema wi'a kanko général Bassirou o waɗama ministre de l'intérieur maɗum de sécurité, ministre de sécurité haa ka woni ɗo hay goto alamo o sécurise si wona Mamady Doumbouya, hay e goto. Kala ka Mamady Doumbouya fokkiti sécurité fopp accitete fiyo Mamady Doumbouya daɗu danda. Kono ha hande goɗɗo fokkitali voyage en fof ɓe yii ɗeɗo balɗe ka donkin ɗo ko yimɓe ɓen fokkiti lagine fokkiti Konakiri fi yawgol Fuuta juulama yawgol nokku go ka jibinande kaɓe jibina ka dorisinji maɓɓe toon fi juuloygol. Woɓɓe immo e leyɗe janane yaha ka me en fi yoɓe yawɓe tawaye donkin julde donkin nden ka maɓɓe ɓe yaaɓe tawa laawi ɗin fof mum no baari ɓe hewta toon bimbi julde ma bimbiti julde. ɗum ɗo fof ko angal organisation sina ɗum lagine Konakiri ha hewti laaɓe ha hewti frontiére men e Sénégal, rewgol Mali rewgol Kundara rewgol ka rewete fof woni ko yarugol Madiba makko woni ko yarugol Sénégal woni ko yarugol Côte d'Ivoire woni ko yarugol Libéria woni ko yarugol Sierra Leone woni ko yarugol Guinée Bissau ko autoji route aller et retour hana waɗede autoroute. Hara yahayɓe ɓen ko feere rewata 3 voies minimum 3 voies 2 voies 3 voies 2 voies 3 voies ko ɗum hani a waɗede yahugol. Si tawi woni ko artugol ko ɗum kadi région ji ɗin fopp hakkunde majji e préfecture ji ɗin fopp hakkunde préfecture e préfecture ko autoroute ji hana waɗede. Hande seɗɗale ñallo si laami ke nder duuɓi 10 haray lagine no diidori noon ala hara hakkunde préfecture e préfecture no wawi wonde dey hara no woodi ka gasani kono hara ka fuɗɗanaka laawol hara ko autoroute hakkunde préfecture e préfecture hara heddake nder lagine Konakiri. ɗum e wonde kadi hara e préfecture ji ɗin kadi ko ɓeydeteɗi yaajine ko woni feƴƴude lagine kon ko lagine tun sifa ɗum ɗo wawi feƴƴude nder aduna o. Ka tawata ara yimɓe ɓen majorité on haaju mum ala e wowlugol gonga hay ɓe jaɓi kadi yimɓe ɓen jaɓi kadi angal wowlugol gonga jaɓama angal wowlugol gonga jaɓama ka nder leydi men. ɗum ɗon joni woni ne'irɗum ɓiɓɓe ɓen woni joni ne'irɗum wonali haɗirɗum wondema gonga wolatake. Joni lagine Konakiri komo wowli gonga ɓenna yo reeno mo wowli fenande ɓennayi mo wawi masalaha no yurmini ha hino feƴƴiti. Hande ko lagine tuy yi'ata ka goɗɗo yiɗi tawa 200 000 jooma ɓeygure itta 200 000 tatara yimɓe ɓe wata ittude ɗon kooƴe soƴƴa hirto 200 000 francs guine jooma ɓeygure yaajunde ittay 200 000 francs guine hara ɓe wawata ittude ɗon kooƴe no ɓe haniri ittirde kooƴe noon ɓe soƴƴa ɗon ɓe hirto ɗon hara hay goto heɓali ko tawata ara hino maapi ko honɗum ñamata e nder ñallal ngal ma ɗum e nder jemma o 200 000 si yonanta goɗɗo dépense ko noon o avancirta ko lagine tuy yiyata goɗɗo wana menen ɓe wonɓe wadde aventure goɗɗo yangoɗo duuɓi yango ha wona mawɗo hoota lagine sooda terrain o yahoya darnugol ɓeyna wondema terrain on o wawata hettude terrain on hande kadi terrain on yeeyitama kadi goɗɗo ko lagine yiyata goɗɗo no darni galle yangi makko kinko o yangi e nder duuɓi makko fof o sooda galle maɗum o darna galle o yahoya ñande goo o tawa ɗen ɗon galle hande kadi wona galle makko tataraɓe jaɓiɗen ɗon galle maɗum ɓe addi machine ɓe liɓi galɗe ma ɓe addi maɗum ɓe addi peinture ɓe waɗi crouwa e galle ɗen faale liɓugol galle ɗen gilandema fewno nduru buuse ha hewti fewno ɗo duuɓi 60 ko ɓeeɗano darnude laamu ngun ara liɓa ɓeeɗa darna laamu arta liɓa laamu yeeya goɗɗo laamu go ara inna konko yeeya ɗo wona haqiqa yimɓe ɓen jalana ɓen ɗon ko wonɗon e jokkude ɗo Mamady Doumbouya
ko onon lehiɗon andiri pellet o yiiri gite mon ɗe wona on nanude ko gite mon ɗe yiiruɗon ko ƴetti juuɗe makko ɗen o fawi e kaamilu o wondi o wi wondema o jamfota ko jaba lagine on o wakkiloto ha tatara ko justice on ko ɗum wonanta yimɓe ɓe laawi ɗin fertano yimɓe ɓe laawi ɗin fiino moƴƴere tabitiral zer lagine ko ɗum woni la justice sera le boussole hande justice o woni ka bukkol kala wo kala ko woni ɓaawo kon ala ko woni ɓaawo hande ha hewti justice o ɓe itti a inde justice nden ɓe jammi ɗum CRIEF ko homɓe formi CRIEF on ɗum hiɗen andi monsieur Bawuri wonɗo premier ministre on fewndo ɗo o wiyeteɗo Ousmani Kaba Lansana Fuyante kañumma e Alseyni Fall ko ɓeɗo woni nene e baba kereygol CRIEF joni noon goonga haalatake e nder leydi ndi si tawno hara enen guine ɓe hara koye yimɓe solidarité ɓe no laaɓuɓe pos e rewayno reweteɗen fof ara Aliou Ba modèle hara o heddaki ka kaso ton hara o wonal nder ton kono wayri enen en anda ko honɗum nafata en si Aliou Ba hiɗon sikkude Aliou Ba tañƴinanoki wondema Aliou Ba harno tamƴini par ce que si mi woliral noon kadi on famintinayi on nanali woɓɓe mon ono yette baɓe Aliou Ba si andirno wano yeetaɗo si o wakkilike haa ɓe fawimo jungo yimɓe ɓen fof joɗotono deƴƴira wano deƴƴiri ɗo ni o wawno marade kankade wona France ga ko naɓi mo lagine joɗni mo lagine ko fi ndargol so tawi yimɓe ɓen finay faama haa ɓe ya fawa mo jungo o ndaara yimɓe ɓen holla wondema Aliou Ba wawata heddade wonde nder kaso kono wayri Aliou Ba fawama jungo jogama goto we ali hen no yurminani en ha feƴƴiti Allah ittan en ɗum ɗon o andina en tigi tigi on ko wona waɗede ɗon kon ɗum ɗo wona ko laaɓa Aliou Ba hanano ka sokede jama on jooɗo deƴƴa ɗum e kono wayri ko lagine ala ko wawde miɗo toro Allah on yallah yaltinan en Aliou Ba modèle ka nder kaso ton amin si iwi ɗon Habib Marwan no merituno ka journaliste fop mum immo inna gollata e nder radio wo radio fodde ma Habib Marwan yaltade o journaliste jo hombo immi grève journaliste ɓe homɓe grève contre ko Habib Marwan joga kon e hoore fenande hay goto jogaka iwen ɗon aren ka fonike mange aren ha hewten ka Billo Ba doguɓe fi wallugol Mamadi Doumbouya no joɗora ka laamu wondude Alaji Silalen Diallo tawata ara ɓen ɗon hande hiɓe ka kaso yimɓe ɓen ɗon hande hiɓe kidnappa hiɓe suuɗa justice on tigi yalta inna wondema ko mbo landi justice o yoɓe yaltuɓe inna wondema kamɓe ɓe anda fi maɓɓe hay goto landaki ɓe ɗum ko kamɓe yaltani hoore maɓɓe ɓe inni wondema kamɓe ɓe anda fi Billo Ba kañum e Habib Marwan e oɗo e fonike mange ko ɗum addi ha ɓe wowli ɗum ko par ce que wota goɗɗo landoɓe fi ɗum ko kamɓe tigi woni nene e baaba suuɗugol wonugol sabu fi yo ɓeeɗo fi suuɗugol koɓe nanga koɓe kidnappa ko wiya ɓen ko justice siɗe wolde noon fi justice on ko wonɗo Conakry o wonɗen e wolde fi mum hooreɓe ɓen ka justice no yurmini ha hino feƴƴiti kono yo Allah ittu ka bawgal makko andina on ko wonɗon e wadde ko wona ko laaɓa en torki Allah on en fattike mo barki no wawiri no jogori haray lagine
hewti e nokku mo tawata hare jama on sikki en pottinoke laamu Sékou Touré Mamadi Doumbouya en no anni artira e laamu Sékou Touré ha ngu hewta e nder Lagine Conakry wota Allah okkuɓe on kutuɗon artirgol laamu Sékou Touré e nder Lagine Conakry yo Allah on wallu en ɓe ronka wawde heɓude on sabu ɗon amin mi arta ɗo hande le 9 juin 2025 mi arta ɗo mi waɗa lefol tammol Diallo Mbafa Diame mi arta ɗo hande le 9 juin 2025 haray ko yewtugol ɗo fi cagnotte solidarité pour la Guinée o cagnotte solidarité pour la Guinée menen ɓe wonɓe ɓe photo ji mum woni e yaltude ma ɓe image ji mum woni e yaltude ka cagnotte ɗo wona wastay woni menen kadi men jogaki golle ma ɗum menen kadi men faalaka gollude fi amen menen ko woni leydi kala leydi no woodi ɓe Allah waɗi ɓen ɗon ɓe wona e sacrifice fi hedditiɓe ɓen minen ɗo Allah waɗi men wastay woni men wonani en sacrifice min ƴetti hoore amen min sacrifie meɗe wonde ɗo duuɓi woɓɓe amen wonay ɗo duuɓi hara yahaali ka men sabu sattinanede fii ko woni e yewtude konka réseaux sociaux woɓɓe amen no wona ɗo ɗen duuɓi hara yahaali sabu ƴettugol doole mum ɗen fof ko woni heɓude kon ƴetta ɗum wallitoro jama on fii yo ɓerɗe jama on yo deeƴu seeɗa awa haray menen ɗo meɗen andi menen ɓe yaltuɓe ɗo ka cagnotte ɗo ma wonɓe yaltude ka cagnotte ɗo ma wonɓe arde tawde amen ka cagnotte ɗo wona menen tu woni yiɗuɓe Lagine ɓen no woodi ɗuuɗuɓe ɓe tawatara no tawa ka cagnotte ɗo hara o yiyaali image ji maɓɓe ɗin ma hara o nanali inɗe maɓɓe ɗen meɗen andi kadi no heddi ɓurɓe ɗuuɗude ɓe tawata hara kamɓe kadi hiɓe dari fiyo Lagine iw e sonja on kono adna on no wawi wastay woni ndiyan no ilude fiiɗan ɗo ili rewi ɗon feƴƴi hatta goɗɗan kañum kadi arta kontina ɗon ko ɗum watta si wona caangol ko woni caangol ko yeru no jokkodiri si taƴodiri tun hande kadi haray wona caangol haray kaka caangol wonno wiyete ɗo hari ko caangol kono enen ko caangol duwaɗe wonde hara taƴodirta ko wonɗen e wadde ko ɗum wasi men inni solidarité pour la Guinée on cagnotte on ko fii ha abadan goɗɗo jogorali jawdi par ce que yimɓe ɗuuɗuɓe a innayɓe tun waɗen cagnotte on ɓe ƴetti wano ka IFDG mi ara mi mema ɗon seeɗa wano no heewi wiyayɓe wondema kañum yanganike IFDC waɗi ha ronki ma ɗum ɓe wiya wondema Sédhialé Diallo no jogii mbuuɗi simo faalano kanko tun himo wawi wadde konko wona e landede ɗon ma ɗum konko hana waɗede ɗon min nay min o waye sen daari wano président Amérique on fewon ɗo Donald Trump himo tawa e ɓurɓe jogade mbuuɗi ɓen e nder Amérique min naali kanko ɓuri jogade ko min ni koye mo tawa e ɓurɓe jogade mbuuɗi ɓen e nder Amérique kono o milliardaire jomo sidde Afrique chaque kala ñande wonno ɓe waɗay campagne meeting jano o finance e nder campagne makko ko ɗum woni o financayno nde woni nde waɗata campagne ɗi jani ɗin fof mum fereji mum ɗin oya jonnay $1 million. Obama nde yawno ha tawi fere ala ko waɗe ko aduna on fof wonirɓe Amérique ɓen
foppo mum ala mo kafanano mo mbuuɗu mo $1 mo $2 mo $5 mo 3 adiɗo wallinde mbuuɗi on ko $5 o waɗno $5 o inni mo faala mo beeyo wat ɗon ko Allah nani ɗum wo ɓe wona ɓe julɓe a 98% maɓɓe wona julɓe wonno kono ko wonata ɗon 24 heures 48 heures tawi wona hedde $200 millions wona e wowlede tawi wona hedde $200 millions wona wowlede e nder 24 heures ko yatawa 48 heures tawi wona hedde 1 milliard à 2 milliards wona wowlede tawi feƴƴino ɗo hakke ko mbuɗɗin kafa on tuma fewdo kanko Obama kafa no mbuɗi ha ɓe inni hande kadi goɗɗo ɓe wowlata ko jelu woni ko Obama ko jelu woni ko kafana ɗum ɗon noon fof ko hakkude waɗay ɓe $1 $2 $10 $20 $100 $1000 ko ɗum ɗon wonno ɓe waɗuɓe ɗum mbuuɗi heɓiwa mum ala hande ɓiɗɗo makko on jiwo makko on hande no tawa e ɓurɓe jogade mbuuɗi ɓen barke Allah e ɗin cotisation ji waɗanoɗi on tuma tawatara menen ɗo men lando cagnotte solidarité pour la Guinée fi en waawu ɓirande hoore men gonɗi itten sattede ko woni e hoore men kon e nder leydi men ndi adi cagnotte o waɗede ananay no yimɓe ɓen no ara no inna ko hanɗum haɗi daranon en solution no immoroɗen e o soñjaɗo goɗɗo wo andata no ittiri yimɓe ko arayno ka privé an ma ka privé Iloba ma ka privé Tidjane la puissance ma ka privé Kadiatou woniranɗo e Florida ma ɗum ka Madina o wonirɗo e Côte d'Ivoire ma ɗum ka giɗo fulɓe oɗo honnenete o Simba Amadou Simba wonɗo Belgique ɗo ma ɗum Alpha Ousmani wonɗo Angleterre ma ɗum Messe Cissé wonirɗo Sénégal ma ɗum o musidɗo men kañum kadi wonirɗo hedde Maroc e sifa ɗum menen wonɓe ɗo ɓen fof ala mo landatanoke par ce que fof men yewti ala mo landatanoke ala mo wi'atanoke ka privé mum menen ɗo so tawi woodi ko jokka hara laaɓani men jokkuɓe ɓen meɗen hooliɓe so Allah jaɓi men waɗay kono honto woni aw haray meɗen yiltito fahin men toro jama on sabi Allah waɗen cagnotte on ko sabilillahi wiya mo mbuuɗu goto haysi ko 50 centimes jogiɗa si a waɗi haray meɗen weltanima exemple min miɗo fuɗɗora ɓeygure ande mi toro goto be goto en euro mo be ko wawi o ha kadi haaɗi o ko noon kadi mi tororto nokkel ɗin fof kadi mo be waɗu 1 euro enen wonirɓe Europe ɓen fof mo be men yo waɗi 1 euro kala wonɗo Europe kañum e ɓiɓɓe mum fof mo be waɗi 1 euro wayde hay goto ala ronko waɗande ɓiɓɓe mum ɓen fof mo be 1 euro haysi ko ɓe 100 jogiɗa sa itti 100 euro haray a waɗani ɓe 100 noon mi tañƴinakile no woodi e men enen wonɓe Europe ɗo ɓen jogiiɗo ɓiɓɓe 100 kañum tun hara ko ɓiɓɓe 100 o jogii enen ɗole fof ala ronkowo e men e nder lebbi ma e nder hitande mbuuɗi 100 ko waɗata fi cagnotte so tawi woni on tigi no jogii ɓiɓɓe 100 awa mo be me waɗi awa $1 euro a $1 kono wota e ronku wadde ka cagnotte ɗo ko ɗum ɗo wawata en ittande wiyama ko fi labuddaji men ɗin ko ɗum woni solidarité pour la Guinée ko fi labuddaji men ɗin labudda noon kañum ala keerol kala ko labudda on tuggi ko ɗum ɗo woni ko waɗanten labudda no ɗuuɗi façon awa ko ɗin labuddaji men ko ɗin wonɗen e dartanade fi en wawa heɓude labuddaji men ɗin sabandema sa en heɓa labuddaji men ɗin en wawata heɓude ko faalaɗen ko ɓe wonɓe yaltude ɓe sabota ɓe inna wondema ɓe ko ɗum ɗo min haalani on menen hay mbuɗu goto menen min jogotako
hiɗe mari hooloraɓe jogiiɓe ɗen jawle nde landi ɗen wonde landi ɗen ko ɗuuɗi o ko ɗuuɗi ɓe wawi jonude en kala minute mo landi ɗen ɗum e wonde hiɗen wona fi eɗen jogii compte ji banque kono jara inne ko ma compte ji banque ɗin tungo ma tun ɗi yaltine ka nder banque no woodi woɓɓe landeteɓe tata hiɗe wonde maɓɓe ka kañum siga no woodi woɓɓe landeteɓe ɓen ɓe haray meɗen jikka on meɗen toro on sabilillah aray ka kañoto waɗe kañoto mo mbuuɗu mo 1 million mo 10 million mo 500 francs guine walla CFA walla dollar ma ɗum euro yawaka ko woni me yiɗa wo ko woni me yiɗa ko hay hunde on ko hay hunde on tu woni me yiɗa aray ko ɗum ɗo woni ko Diallo Mamadou Mouhtar Diallo Mbafa Jami toroto miɗo andi noon kadi wona min tu woni torade ɗum jama on busno torade fiye wawadde ɗum ɗon saabi Allah haray mi darato wona ɗo ko lefol tammol ngol ni mi jarna on mi weltana on mi weltoro on fota ko wona seeɗa yo Allah on ɓantu fi men ha abada labade waɗa fiira e barke men waɗa fiira e barke zuriyaji men ɗin fop o jaɓana en ko wonɗen e julde ko wonɗen e sakkade yo Allah ɓeydan en jamma ɓeydana en hayra en torikemo kanko gena wawɗo jogiiɗo on amin albarka mo hande ko ñande 9 lewru 6 ɓurkitade guluuji 2 e 25 on jarama